Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki no mwanka tucenjie tabia muthikiria wako nontu atiri nukuona antu bara muno bendete kwendia iria muntu akama iria rita chiere akongera ruji baingi muno ukora muntu ako kama iria irita chiere lakini wekinya ukora akama rita chiere lakini akira thokoni akira kwa dere irita inya ukori kurengera uma kongera ruji muthikiri bwaga nkuo tumenye tutethanie muntu achenje tabia nontu atiri na to wankamera rita chieria ochoke mbendia rita inya chieria uroye rita chieri iroye chenje tabia tafadhali kuma tuwe munde watu kameraria tia gutongera roye nontu ukwenda iwambo mkwanja wewe rita chieri wakama ita chieri wenu tia tongera mutu mangano wa chabati tia tongera mutu kima muntu baingi bathia bakoroga bakongera roye bakongera mutu bakoroga nyote kaneria chenja tabia wewe ritebo wakama weita chiere ila thokonje chiere no chenja tabia kumantuga munde tio tongera roye na bouni bu na kamutugo kega gucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki